past 2 decades, hundreds of thousands of nomads have left Mongolia's countryside. Nearly half the population now lives in the capital. What happens to music and culture when an ancient nomadic lifestyle gives way to concrete and capitalism? We traveled to Bulgan, a village in the mountains of far western Mongolia, to try to find out. In a culture without much use for written language, music is a way to remember the past. Unlike most musicians here, Kali Asgar writes his own odes to Bulgan. Менің енді ұлатам бұлғынның кісісі болғанда ана 6 айдан Шыңжаннан келген кісі жасында үйленіп. Солай ғой менің әндерім бәрі бұлғын. Кетпеген бұлғыннан бір өзіңе құт мекен алуан жыл туған. Тауларымның төртісі батырлардай қарасаң, арулардың күлкісі бауырынан аққан арасан. Сауық бір сайран құрғаным, бұлғынымның арқасы, үшін өткен құрбаным, бабалардың көз жасы. Тәшкенменен байқадам, ел билеген бұрыннан, есің алып байқасаң, бұларды өткен бұлғыннан. Айтпасам бұлғыным деп жырғуған, кім еді кәкей байқасаң, ол да өткен бұлғыннан. Елі үшін өткендер ел аузында қалады, күні үшін өткендер күні қана болады. In the countryside, the city's a vague dream, but once you get here, it's a different story. Bodku is a hip-hop producer and part-time crane operator. He survived winter in the world's coldest capital city by producing an album of lush bossa nova beats. 2005 оноос өмнө Овс аймагт байсан хөдөө 1600 чамруу орчтой 1600 километр байдаг. Эндээс тэгээд хотод манай ахын нэг хүүхдүүд дүүс. Тэгээ хоёр ширхэг камертоны кассет. Дуу муугийн сонсоод монторыг байсдаг. Тэгээд заримдаа мал дээр гарахтаа юм кассетны жижиг юугаар сонсоод тэг бүр амар гоё санагдаад бүр хөдөөний амьдралаас тасрах. Бөөнөр бол нэг ажил рүү дайрах ёстой юм шиг. Тэгвэл мөнгө олох ёстой юм шиг. Насан туршдаа хөдөлмөрлөж байгаа бол өгч юм уу тийм үү. Ulaanbaatar, the capital, is growing faster than its infrastructure, so an estimated 70% of the city's population live in ger districts, informal yurt settlements that sprawl into the hills. Sena just arrived from the province of Khenti.
хараа боллоо ш тий. Нөгөө хэцүү юм гэж. Тэгээ ер нь хаасаа таана би ер нь л монголчууд амиг юм дасны зохицлоосаа шүү дээ. Тэгээ одоо бүрэн бүгдээрээ бодоод яг л хотын өгч. Тэгээ 7 хоногийн дотор ингэж өөрчлөгдөж байгаа юм чинь жилийн дараа өдрөөр зүгээр хотын өгч тавьсан шүү дээ. The nomadic lifestyle was never easy, but climate change and overgrazing have made it nearly impossible. This year, Mongolia was struck by another drought, and the nomad's lunar calendar predicts a brutal winter. Winter temperatures can drop to negative 45 degrees Fahrenheit. Transportation and medical care are scarce. The survival of a child past age 5 is still cause for celebration. Nomads gather from miles around to celebrate a child's first haircut. It's a break from winter preparations, a chance for food, vodka, and music. Шона балан жасы ұзақ болсын, әрқашанда осындай мектептен мектепке түсе берсін деп. İnternete çıkarmış. Ондын дүршүрдө бирден жұмысымыз деп бүйтіп тұрғандықтан осы жерде тұрып жатырмыз. Ал мен келешегіміздің күттей балаларды ол саназауына. Kaliaskar loves Bulgan, but he sent every kid he can spare to the city for college. They haven't returned. Азийн нэг орны ардын авьяастай Дашчамс гэдэг хүн энд Монгол улстай. Dashchamps is a master of Mongolian traditional music who moved to the city when his kids were ready for college. Тэр ойрын ер нь юу бас их хурц мэйл дандаа телевизэн дээр л гарахаас бас ингэж хөдөө айлаар жинхэнэ мал дээр явж. Тэг гүн жилэн дээр ингээд хүртэл хууртахад адууд нь яцгаана гэсэн тийм. Орчиндөө бас хүний юу зогцсон шүү дээ. Бүр хөдөө нэг унаглаад бид нар явах юм уу ганцаархан явах юм бол хүний аюу бас арай л өөр орж ирэх.
Энэ олон дотроо болж байгаа бас жаахан. Das Shams gives lessons, plays weddings and festivals, and generally adapts the music of the country to the city. Өөрөө хөгжмийн яаж болохоор сонирхолтой болох нь олон хөгжим нацтай энэ зарсан. Би бүр 11 дугаар ангиас би 12 жил сурсан шүү дээ. 11 дугаар ангиас тэгээд сүүсийн тэгээд ятхан багш юм айл эсвэл ятгах юм болон гэж бодсон байхгүй. Тэгээд мөрөөдөд явжсэн гол миний мөрөөдөл нь тэр юм чинь ямарчсан зүйлээд ажиллаад ямарчсан дөрдөг хүртэл Seina's parents traveled from their home province to help her get settled. Ямасан дэминэ ёо ястэн нэг гэртээ хайхсан нэг өөрийгөө даанч өөрийнхөө хүслээр юм ирсэн болохоор чинь гэртээ хайж болохгүй шүү дээ. Тэгээд ямар ч гэсэн би хүсэлтэд хүрнэ. Тэгэл ямар ч автобус мөнгөгүй болчихгүй дээ. Тэгэл бусад айл хүмүүстээс тутахааргүй л бусад айл хүмүүстээс тутахааргүй. Тэгээд бас мэдлэг чадвараараа бас тутахгүй тийм байх хэрэгтэй гэж шаарддаг шээ. Тэр Бразилийн тэр Риод очмоор санагдав. Яг нэг хөгжим би сонсоод дээр автобусанд ингээд явжсэн. Тэгээд сонсож байхдаа ингээд хажуу авд баахан хүн авдаг шүү. Тэгээд ингээд нүдэнсэн чинь яг сүнс ингээд дээшээ гараад явж амар смут. Зүгээр гэр бүлийн баг зэрэг нүуний дарамтнаас болж нэг юм мөрөөддөг байна. Би хэрвээ хүүхд мөхттэй болоод байх юм бол хизээч хүүхдийнхээ мөнгө олохгүй жисэн хизээч хүүхдийнхээ мөрөөддөг хүслээр ирмэлзлэл ч юм уу. Тимийг нэгж тавьж үзэх ч юм уу. Одоо Монголд авиастай хүмүүс зөндөө байгаа гэж бодож байна. Даанч гэр бүлийн амьдрал ч юм уу, ар гэрийн амьдрал, нийгэм тэндээ дарагдаад зүгээр ингээ орхигдсон авьяасыг зөндөө байгаа. Тэгээ заавал энд ингэж айдуудын үүдэн дээр өржүүлээд явах ямар гэдэг. Одоо нэг 20 минут. Одоо дууслаа гэж. 20-30 минут гэхээр 2 минут ч гэсэн мань хэцүү байна. Хайшин таа. Заа зүгэж явах юм бол өөр газар очиж. Some parts of city life are universal. It's Seina's first day of college and the opening ceremony for the university's new school of music. In the face of such rapid change, Mongolia's government has been forced to take an active interest in preserving the culture of the countryside.
one of 2 students to win a scholarship, covering most of her tuition and easing the burden on her family. In the countryside, there's a sense that this is the last generation to play this music in its natural environment, while in Ulaanbaatar, migrants are already adapting it to fit their new landscape. Hey NBC News fans, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here, and then click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching.